Reka ngusuze kandi mwifuriza ibyiza gukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi, nizere kumeze neza cyane mu byo uri gukora. Niba utameze neza kandi ugire kwizera yuko mu kanya nk'ako guhumbya ibintu bishobora kuba byahinduka bikagenda neza. Njye gusuza kandi ukwifuriza ibyiza, nitwa Clement Ndayisenga. Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu ya NCTV Rwanda nayo yanyu. Niba utarayikora kandi igihe ni iki ngiki kugira ngo uyikore, hanyuma urusheho kudutera imbaraga mu makuru n'ibiganiro tukugezaho, kandi kugira ngo ujye ubikurikirana mu ba mbere ni ukuba warakanze nako kazogera kari hasi gaherereye iruhande rw'iburyo. Buri gihe uko dushyizeho amakuru cyangwa ibiganiro uhita ubibona mu ba mbere. Nyemerera nkugezaho amakuru ari kuvugwa yaba mu Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Duhereye mu Rwanda, ikinyamakuru igihe cyanditse ko RDC, ubwo ni Repubulika Demokarasi ya Kongo, RDC ni nk'urugo rutagira nyirarwo. Bikaba ari amagambo yavuzwe na Senateri Uwizeyimana Evode. Senateri Uwizeyimana Evode yagaragaje ko ubuyobozi budashoboye bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC ari bwo bwabaye intandaro y'intambara z'urudaca no kwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro muri icyo gihugu. Ubwo yari mu kiganiro Aramutse Rwanda yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, yagaragaje ko RDC nta buyobozi bushoboye ifite, nubwo ihora iririmba ubwigenge n'ubudahangarwa bw'igihugu. Ati iyo hari ukunanirwa kw'imiyoborere cyangwa imiyoborere mibi nk'iyo tubona muri Kongo, niko bigenda. Kuva ku gihe cya Lambert Mende bafite ijambo bakunda gukoresha ryitwa kwigenga n'ubudahangarwa. Ibyo ni amagambo ya kera kuko Kongo ntabyo igira. Yavuze ko igihugu gifite kwigenga kidashobora kubamo imitwe yitwaje intwaro. Asobanura ko ishingwa biturutse no kuba bari basanzwe ari abasirikare bakuru. Ati ejo bundi hari wambwiye ko bariya ba generali bose nta n'umwe ujya mu kiruhuko cy'izabukuru, barihorera, noneho wabona bahagaritse guhemba ugashyiraho umutwe w'inyeshyamba ukawugenzura. Yakomeje agira ati iki gihugu cy'isibaniro kimeze nk'urugo rutagira nyirarwo, rwo aho buri wese aza akarara mu gikari, undi akarara mu cyumba, nawe ukarara mu ruganiriro. Mu magambo make, ni Kongo idafite abayiyobora. Birashoboka ko hari abashatse ko imera gutyo, ariko ni igihugu kiyobowe n'umuntu udashoboye mu bitekerezo no muri politiki. Ubwo yatungaga agatoki perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi Chirumbo ko ari umuyobozi udashoboye yaba mu bitekerezo ndetse na politiki. Perezida Tshisekedi yaherutse kwemeza ko bamwe mu bayobozi bari mu 23 bigeze kujya i Kinshasa bashaka kuganira nawe akabyanga. Ni nyuma y'uko bamwe bibajije ku ruhande Kongo yafashe rwo kutaganira n'umutwe yitwaje intwaro wa M23, nyamara barigeze gucudika mu myaka yatambutse ubwo yajyaga ku butegetsi. Tshisekedi yavuze ko abayobozi bari mu 23 baje Kinshasa atari we wabatumiye, ahubwo ngo batumiwe n'umwe mu baminisitiri. Senateri Uwizeyimana Evode yasobanuye ko ibyo bishimangira umuyobozi utazi gufata inshingano. Ati reka dufate urugero rushoboka. Tekereza kuvuga ngo FDLR yaje ijya muri Radisson Blu imaramo amezi 4 Perezida Kagame atazi ko ihari. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Byakozwe na minisitiri wawe. Ikireka niba atazi icyo minisitiri ari cyo, mumbwire umukuru w'igihugu ushobora gutangaza ibintu nk'ibyo bibaye ari nako byagenze. Njyewe sinabivuga mu itangazamakuru. Yakomeje
avuga ko Kisekedi ashobora kuzageza iki gihugu kinini muri Afurika mu kaga gakomeye. Uwo ni Evode Uwizeyimana, akaba ari umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Kugeza ubu ingabo za Congo FARDC ku bufatanye n'iz'u Burundi n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yiswe Wazalendo irimo na FDLR na iyo mitwe ikaba yarananiwe gukura mu 23 mu birindiro kugeza ubwo uwo mutwe usa n'uwagose umujyi wa Goma wose. Tukiri mu makuru ari kuvugwa kandi afitanye isano n'akarere, mu nyemerere dukomereze mu gihugu cy'Uburundi. Mu gihugu cy'Uburundi naho ishyamba asidyeru kuko guverinoma y'u Burundi yongeye gutanga u Rwanda urutoki nyuma y'igitero cyo mu Bubanza cyongeye kongera kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho Redi Tabara yongeye kugaba igitero nk'uko yari yabigenje mu mpera z'umwaka ushize. Perezidansi y'u Burundi binyujije ku munyamabanga mukuru wa leta yemeje ku gitero cya Redi Tabara cyo kuri iki cyumweru tariki 25 Gashyantare 2024 mu gace ka Buringa, komine ya Gihanga, intara ya Bubanza, aho ivuga ko icyo gitero kibasiye umuryango wari uri mu kiriyo kigahitana abantu 9 barimo abagore 6 n'umusirikare umwe wari utabaye, naho abandi bantu 5 barimo abagore 3 barakomereka. Nkuko bigaragara mu itangazo ryashyizweho mukono na Jerome Niyonzima, umunyamabanga mukuru wa leta, ngo iki gitero kandi cyatwikiwemo imodoka irimo umurambo wari ujyanywe mu buruhukiro. Imodoka na moto byari hafi yaho byahiye ndetse n'icyicaro cya CNDD-FDD kigasahurwa, ibya birimo byose bigatwarwa. Ubwo ni icyicaro cy'ishyaka riri ku butegetsi muri kariya gace kagambwemo igitero. Guverinoma y'u Burundi yamaganye iki gitero yise cya bunyamaswa kibasiye abaturage b'inzirakarengane bari mu kiriyo. Guverinoma y'u Burundi kandi yongeye gutunga urutoki u Rwanda rushinja gutoza no guha intwaro umutwe yise w'iterabwoba wa Redi Tabara ngo udahwema gushyira mu cyunamo u Burundi binyuze mu bitero shuma byibasira abaturage b'inzirakarengane. Hisaba u Rwanda kohereza bagize uyu mutwe rucumbikiye. Itangazo risoza rivuga ko guverinoma isaba abarundi bose kwishyira hamwe bagahangana n'iterabwoba ryose no kumenyesha abayobozi bireba. Urujya n'uruza rwose rukemangwa rukaba rwamenyeshwa ubuyobozi. Guverinoma y'u Burundi yatangaje ibi mu gihe umutwe wa Redi Tabara wigambye iki gitero, kemeza ko wivuganye abasirikare 6 b'u Burundi ndetse ugafata n'intwaro n'amasasu, nubwo guverinoma y'u Burundi ivuga ko icyo gitero cyaguyemo umusirikare umwe. Nubwo bimeze bityo ariko ntabwo umuntu yabura kugaya nanone uyu mutwe wa Redi Tabara, kubera yuko inzirakarengane zirakomeza kuba abaturage, by'umwihariko abagore ndetse n'abana byanyantege nke, akaba ari bakomeje kugenda bagwa muri ibi bitero. Umutwe ukomeje kugenda ugaba kuko ntabwo bigaba ku ngwirindiro by'ingabo, babeho guhangana hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'izi nyeshyamba z'umutwe wa Redi Tabara, aho gusanga niba baragabye igitero ku kiriyo, urumva ko ari ibintu bitari bikwiye. Niba koko nawe ari umutwe ufite imbaraga wagombye kubuhangana n'igihugu cy'u Burundi, wagombye kubuhangana n'ingabo kugira ngo umwishe urufaya rw'amasasu mu baturage badafite icyo bahuriyeho n'uwo umutwe witwaje intwaro wa Redi Tabara. Nubwo bimeze gutya ariko uyu mu Burundi bukomeje gutunga urutoki ko u Rwanda rwaba rufasha umutwe wa Redi Tabara. Ntabwo u Rwanda bwo rwemera bivugwa n'u Burundi, kandi n'umutwe wa Redi Tabara uvuga yuko ntaho uhuriye n'u Rwanda, kubera ko Burundi n'uburi bwaherukaga kumvikana bushinja u Rwanda gukorana na Redi Tabara nyuma y'ikindi gitero uyu mutwe wari wagabye muri iki gihugu mu mpera z'umwaka ushize 2023. Ni birego u Rwanda rwamaganiye
rwigiye kure rugashimangira ko nta nyungu rufite mu guhungabanya umutekano w'iki gihugu cy'igituranyi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro mu kiganiro aherutse kugirana na Africa Daily yavuze ko ntacyo rupfana n'ibikorwa bya Red Tabara ubwo n'u Rwanda. Amagambo yagize ati nta kuri na guto kuri muri ibyo, nta ruhare dufite mu bikorwa bya Red Tabara. Ni umutwe ukorera muri Kivu y'Amajyepfo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ntabwo ari mu Rwanda. Nta n'ubwo uwo mutwe uri mu Rwanda, ntabwo ufashwa n'u Rwanda, nta ruhare tubifitemo. Abarundi bakwiriye guhangana n'iki kibazo ku giti cyabo hamwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko uwo mutwe niho ubarizwa ho kugerageza kuzana u Rwanda mu bintu bitarureba. Yakomeje avuga ko kuba u Rwanda n'u Burundi bitabanye neza ari ibintu bihangayikishije, kuko ibihugu byombi bifite byinshi bibihuza uhereye no ku rurimi, aho umwe avuga undi akamwumva nta nkomyi. Ati dufite impungenge, ntabwo ariko bikwiriye kuba bimeze. Twakoze ibishoboka byose mu buryo bwa diplomasi no mu bundi buryo kugira ngo tugerageze kugarura umubano mwiza u Rwanda n'u Burundi bifitanye isano ya hafi. Abanyarwanda benshi babaye impunzi i Burundi, ubu dufite n'abarundi b'impunzi mu Rwanda. Ni ikintu kitari gikwiye kuba cyarabaye. Yolande Makoro yavuze ko u Rwanda ruhora rwiteguye ibiganiro mu gukemura ibibazo bitandukanye, gusa yemeza ko n'ibindi ibihugu bikwiriye gutera intambwe mu kubahiriza ibiba byaraganiriwe mu bihe bitandukanye. Munyemerere dukomereze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, tuvuye mu gihugu cy'u Burundi. Umutwe wa M23 wigambye guha isomo ingabo za FARDC, SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi hamwe n'indi mitwe ifatanya n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, ubwo ni FDLR, Wazalendo ndetse n'indi mitwe itandukanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa M23 yitwa Benjamin Mbonimpa yagaragaje ko hari gahunda yo kwigizayo burundu ingabo zijujubye abaturage ba Kongo. Ni biri mu nyandiko muhuza mu bikorwa wa M23 Benjamin Mbonimpa yashyize ku rubuga rwa X, uru rwahoze rwitwa Twitter. Ibi byavuzwe nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa bari bongeye gusubukura ibitero by'amasasu bimenyerewe mu baturage, aho ku cyumweru tariki 25 Gashyantare 2024 bagabye ibitero mu gace ka Bweramana kari mu nkengero za Sake n'ahandi muri teritwari ya Masisi. Benjamin Mbonimpa yagize ati ntabwo ingabo z'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bakomeje kugaba ibitero mu baturage baturiye Sake na Bweramana, ariko ntibyabujije ko umutwe wa M23 bakubita inshuro twabakubise kandi tubarwanya kinyamwuga. Yakomeje agira ati gusa niba ingabo za FARDC na ziriya z'abanyamahanga badahagaritse kugaba ibitero mu banyekongo, simbahisha hari umugambi ukomeye wo kumaraho ziriya mbaraga z'umwijima kugira ngo abaturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bagira amahoro. Mu mirwano yasakiranyije ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umutwe wa 23 mu masaha mu gitondo ku cyumweru, byavuzwe ko muri rwo rugamba rwaba rwaraguyemo abasirikare benshi b'u Burundi, ab'Afrika y'Epfo ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Iyo mirwano kandi M23 yaje no kuyifatamo ibikoresho byinshi bya gisirikare harimo imbunda zirasa kure. Ibi byemejwe n'umuvugizi wa 23 mu bya politike Laurent Kanyuka, aho yagize ati ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa twabakubise kandi twabambuye n'imbunda zirasa kure. Laurent Kanyuka ntiyahwemye no kwigamba ko M23 yarwanye kimyamwuga. Ati mu rugamba M23 yarwanye kuri iki cyumweru yarwanye mu buryo bwa kinyamwuga. Ku rundi ruhande hari amakuru yatanzwe n'abaturage baturiye mu ibyo bice bavuga ko mu bice bya Bweramana
Bwerimana ko hari muri urwo rugamba rwa rushyira menanyije n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa na M23 ko rwaguyemo n'abasirikare benshi b'u Burundi n'ab'Afrika y'Epfo. Ati M23 yishe abasirikare barenga 49 bapfiriye muri iyo ntambara yabereye muri Bwerimana, barimo ingabo z'u Burundi n'abasirikare ba Afrika y'Epfo. No minsi ishize kandi abasirikare ba Afrika y'Epfo nabo bakaba bari bongeye n'ubundi kugwa ku rugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi aba basirikare ba Afrika y'Epfo muri Afrika y'Epfo batumva impamvu baje kurwana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko benshi bariyubaka bari ku mpamvu za politiki ndetse no gusigasira ibikorwa bihugu byose biba bigiye bifite muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ni igihugu ushaka gukira wese ashobora kuba yakira anyuzemo. Niyo mpamvu bigoranye ko intambara y'urudaca mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo izarangira, kubera yuko ubona ko umunsi ku wundi ariko irushaho kugenda ifata indi intera. Tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi ishyaka rya MRC rya Bemba, uyu nguyu akaba ari minisitiri w'ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, rigitandukanyije na Jacques Mamba wifatanyije na AFC irwanya ubutegetsi. AFC ikaba ari ihuriro rero ryishyize hamwe kugira ngo rirwanye Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko leta iyobowe na guverinoma iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Chirumbo. Akaba ari ihuriro ririmo imitwe itandukanye, by'umwihariko urangajwe imbere na M23. Ishyaka rya politiki ryiswe Mouvement de la Libération du Congo MRC rya Jean Pierre Bemba, minisitiri w'ingabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu itangazo yageneye abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara ku ya 26 Gashyantare 2024, ubwo hari ku munsi w'ejo kuwa mbere 2024, ryagaragaje ko ritishimiye wahoze ari umukada mukuru waryo umudepite Jean-Jacques Mamba wamaze kwifatanya na AFC irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Nyuma yo gutangaza ko yifatanyije n'ihuriro AFC ribarizwamo umutwe wa 23 mu kiganiro n'itangazamakuru yatangiye i Buruseli mu Bubiligi, ishyaka MRC ryatangaje ko uyu atari akiri umuyoboke waryo. Mu itangazo yageneye abanyamakuru ryashyizweho umukono n'umunyamabanga mukuru waryo Fidele Babala, yavuze ko uyu yatakaje umwanya wo kuba umunyamuryango wa MRC kuva tariki ya 19 Mutarama 2024 bwo yaherukaga, kandi amahitamo ye ntaho yahuriye na MRC ikomeje kuba ishyaka ryemewe n'amategeko ryubaha n'amategeko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Jean-Jacques Mamba yatangaje kuri uyu wa 26 Gashyantare 2024 ko ashyigikiye Alliance Fevre Congo, ubwo ni AFC iyobowe n'uwahoze ari perezida wa komisiyo yigenga y'amatora Seni Colonel Nanga, mu rwego rwo kurwanya ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirumbo, avuga ko ari umunyagitugu, akaba ayoboye igihugu mu buryo bw'igitugu, ndetse ko bagomba kumurwanya mpaka bamuhiritse ku butegetsi. Munyemerere duhirinire ahangaha niyo makuru yavugwaga muri iki gitondo. Nge ndi Clement Ndayisenga, ndagushimiye nkwifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.